Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Si kalang ti babae nga ipitpitik ti pusok, Edita. Awanan ti sa balipay. Kasta akmatkan ka, Jacob. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Maragsakan aklawan na iti detang imbagam. Si kanti pagtaytay kanti lubong ko. Isu akayat ka nga ikalay sa iti kabita na panawen. Anya? Dayta ti pangaddan ko. Diyak kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niyak. Madadaol lakit iti limbong ti panunot ko no mapasamak na ita. Jacob. Ti kayat ko. Datalang ti agin na yat tong palbiag. Dadaalan ti ulom, Jacob. Agad-adal ka pa'y laang, ngam kayat mo ti mga sawa. Kayat ko nga asawa ni Edita, tatang. Pangalaam kumangay iti ipakan mo kan kuana. Baknang kaaya, tapno adda ipakan mo adagos iti agbalin a pamilyam. Kabalak matiag trabaho, kabayatan ti panagadal ko iti kolehiyo, tatang. Di ka agpampanunot, Jacob. Ti ammom nga ta, kat nalaka ti adda asawa na, kabayatan ti panagadal na. Tatang, Hala, urno sumkit di ti bagim. Takaduan nak amapan agmula ije bangkag. wen, tatang. Kaya't kumutagdaton kan ka, Edita. Anya? Damo pailapan nakakitakan ka. Nagayatakon kan ka, Edita. Jak namnamaan ngagdaton ka kanyak. Ti amok at gayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Mabainak lang amin yung masidagkan ka. Gapota makumikom ka iti panagadal mo. Apay, Paulo. Anya ti apay? Apay nagsinay ka. Anya ti kahit asawan ti panagsinay mo. Gapota addan kaayan ayat ko. Anya? Kaayan ayat ko ni Jacob akaadalan tayo. No kasta? Awanan tinamnamak pa ikan ka. Paulo. Ay ayatan ka unay-unay. Siyakla ko man tayatem. Ibaw-ing mo tayat mo kanyak. Anya? Saan pa yan naladaw ti amin, Edita? Mariknak nga damot panagayat mo kanyak. Makiwin naswas kalaangan kini Jacob. Kat siya kong tayatem. Itay ka pa sana matagtagari, Edita. Apay ka di? Di naklatan ikaskaso, Jacob. Itay adda klase tayo. Nadlaw ko ana unag ti pampanunutem. Adda ka di pagparparikutam. Awan. Awan ko nam. Ngam naliday ka makisarsarita kanya. Jacob. Itala nga makitak ti panagliday mo ha. Adda ka di nagkurangakan ka. Awan, Jacob. Di mo latan ikaskaso ti panagulimak ko. Ibagam nga minen ti agpaiso ni Jacob, Edita. Si kanti marigrigatan iti daytangar aramidam. Jak kayat amasakitan tirik nana. Iso ajak pa'y nagpudno kan kuana. Kasla adda kang mali iti inaramid mo. Adda relasyon nyo kini Jacob. Ngam apay nga inikam iti namnaman ni Paulo akaadalan tayo. Ibagakan ka ti pudno, Nilia. Nabayagan a crush ko ni Paulo. Jak matnamnamaan nga agayat matgayam kanyak. Anya? Idinagdaton kanyak ni Jacob. Isunti sinong batak. Nagayatak matkan ko na. Ngam nagbaawan ti ayat ko gapukin ni Paulo. Anya? Nagbiit matan ang nagbaliw ti riknam kini Jacob? Jakam mo. Day tangamin ti marikrik nakita. Ay. Siyak ti mariribukan iti daytangar aramidam, Edita. Ibagam laangon kini Jacob ti amin. Tapno saan amang namnamakan ka. Naro naman ti ice cream mo, Edita. Apay di mo pala kanan. Nagtedted da pa yun, no? Ay, ni, huwag ngagpaiso.
Natudtudanin ti pantalon ko iti ice cream. Anya nga minaya ti pampanunutam. Manon ngal daw amadmadlaw ko asaan ka naragsak kanyak. Sungbatan na ko ma. Kaslawan kay ti bukod mo apanunot ang makisarsarita kanyak. Pasensya kan, Jacob. Adda lang aming pampanunutak. Anya? Madila tirik na. Iso ajak unay matagtagani. Anya? Mandigayam teriknam. Itulod ka lang ni Jebalayo. Tapno makainanakan. Saanan? Kabailak ti agawid ngagmaymay sa Jacob. Ada lumun ti rabi Jacob. Ada ka paila dito'y salas anak katugaw. Nanang, Apay anak ko. Ada ka di parikot mo. Nagliday mo ti rupam. Kun akon kat nga adda pagparparikotam. May papan ka day iti panagadal mo. may papan kini idita akayan ayat ko, nanang. Anya? Na, apay apagparparikotam ni Edita. 5 miisan kanyak. Sana na naragsak nagkuyog kami. Anya? Dahil tinadlaw ko kinkwana, nanang. Sana kas itisigod ang naragsak. Sapay panggap ko nga'y kalaysa. Ay na anak ko, ang mga no adala ang rik-rik na iso asaan ang naragsak. Madlaw ko nga da sa bali ang makagapo. No apay analami isin kanyak ni Edita, nanang. Ha? Kat sapay la ko ma. Tasaan apod no ti atap ko. Saan ababa iti pakadadaulan ti panagadal mo, Jacob? Tatang, Ubing kayo pahe. Adupay ti mabalin yung aramidan. Agadal, kanagtrabaho kayo pa'y nga umuna. Tapno addan to ipakanyo iti pamilyayo. tatang, Ay na, Jacob. Manon nga aldaw amalmalday ka. Imbis ko maatulungan nak ijay bangkag. Saan mat? Adda ka laang dito'y nga agtugtugaw. pasensya kayong tatang. Ay, jak amukan ka, Jacob. Nilatan Edita, tilinaon ti panunot mo. Awan pa yan maararamidam dito'y balay. Nelia, nakitam ka din ni Edita dito'y pagadalan. Kasarsaritak lang, itay. Ngamjak amon na sa dino tinapanan na. Itay pa nga minasap sa pulak. Makitam tumutla ang inton sumrok iti klase na. Apay, adda ka di ibagam kan kwa na? Kaya't ko lang amin na makasarita. Di namat ngamin sungsung-batan dagiti text message ko kankwana. Ha? Awawagak iti cellphone na. Ngam di naksungsung-batan. Nalabit ama kumikumla ang tigayam ko. Isu adi na masungbatan ti awag mo, Jacob. Makalawasan asabali ti madmadlaw ko kankwana, Nelia. Awan pa yung ganas na makisarsarita kanyak. Ha? Anya nga tanti mapaspasamak kankwana. Nabsog ka katimot lang nga nangan ti restaurant, Edita? Launay nginginain pa'y a restaurant tinanganan ta. Kasanon no maibusin ti allowance mo. Awan ton ti pagbayad mo iti matrikulam. Sana parikot ti pang matrikulag. At damat iti abroad dagiti dadakkel ko. Sa bagay. Edita, Aping hinig ka mam ti imak, Paulo. I love you. Ay ayatan ka mat, Paulo. Sapay la kumata saan ngagbaliw tirik nam kanya. Saan to, Apolos? Si katilubong ko. Maragsa ka naglaunay. Gaputay ayatan nakmat. Talaga asaan asungsung-batan ni Edita dagiti awag ko. Adon adaras nga indayal ko ti cellphone number na. Jacob, itay ka pa'y nga umawawag iti cellphone ba? Asino ay ati aw-awagam? Ni Edita, nanang. Adon adaras nga inawagak. Ngam di naksungsung-batan. Anya? May kawak iti mapaspasama kita.
Uray no adda kami iti unag ti klase. Di nakpayan ikaskaso. Ay na anak ko, kasaritam na imbag. Ang mga noad dala pagparparikutan na. Iso akanayon analiday ako nam. Nga ta, nanang. Iso nga rod akasaritam. Tapno maamuam no anya ti parikot na. Di ka kumapay agpanunot iti sa balay kontra kwa na. Paulo, anya teramiden ta dito'y motel. Simurot kan kanyak ditoy. Kayat asawan day ta. Nga umanugod kay ti kayat ko ang mapasamak. Paulo, Agayan ayat ta, Edita. Isong aramidin ta ti kayat ta. Paulo. Di kag tanag. Siyak ti makamugan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Edita. Saan asimrak ni Edita iti klase na, Nelia? Juan Jacob. Nagmalumasan asimrak. Anya nga tanti mapaspasama kan kwa na. Mabaybayan na pa yun ti panagadal na. Panagkunak. Di mon pagsayangan iti oras ni Edita agayam ko, Jacob. Apay na ibagam ti kasta. Nasingpet ka. Di mo ko man pasakitan pa iti riknam. Maasyanak pa yun ken ka. Gapu iti aramiden ni Edita. Anya ti kayat mo asawan, Nelia. Makonkonsensyak iti aramiden ni Edita. Tilaang maibagakan ka. Paliiwam ti amin agaraw na. Mabit na ang Paulo. Apay alikliklikan na. Busy ak. Pasensya kan. Anya, apay nagbaliw matin ti ugalim. Saan ka matin akas iti sigon? Mabalin ka di, Edita. Saan pa nga itati pa nagsarita ta? Anya, Adutar aramido kiji pagadalan. Iso adinak pala kasarita. No kasta, saanan ang nagparparangkan ka ni Paulo? Juan, di naman tin sungsungbatan dagiti awag ko. Agasam dayta? Nagbiit na umakan ka? Idindo ta ni Jacob, mangnam na malatakan ka nga uray dimon ikaskaso. Nagsarita kami idi kalman. Nakuna na pa yun kanyak nga ang mga nudimon ay ayatan. At dabasol ko kan kwa na, Nilia. Jak impod no nga adan relasyon mi kini Paulo. Rumbang ko maanaki winnaswas ka pa'y nga umunakin ni Jacob. Sakbay nga inaramid mo dayta. Aklunak ang nagkamaliak. Mabutangak lang amin amang ibagakan kwa na itipod no. Anya? Jak kayat ang masakitan tirik nana. Iso nga inlimad ko ti amin. Nalpasan ti amin karata, Edita. Adan sa bali anubiak. Anya, awanan kay tibain, Paul. Pasensya kan. Ngamday tati pangadang ko. Di kan ay ayatan. Nagtalaga kan ka. Kan impaay ko ti amin ko kan ka. Kasta lang ayam taramidam kanyak. Awanan tinas ka na pagsaritaan tapay. Ulitek. Saan kan ngay ayatan? No kasta. Adan sa balay akayan ayat mo, Jacob. Wananang. Sinong batan na kunti babae ang nagdatunak. Kasano ni Edita nga yanak ko? Nabayagan na din na ikaskaso. Panagkunak. Addan sa bali akaayan ayat na. Di nala kayat nga ibaga kanyak. Anya, Kanayon nakpayan naliklikan. Kan di na sungsong batan dagiti awag ko. ala. Basta di mo baybay anti panagadal mo, anak ka. Wananang. Kunak man nurumwar ka amapan ije pagadalan nyo ita. Awan klase mi ita nanang. Agkita kami lang iti nobyak iti parke. Amo konti amin idita. Impud no amin kanyak ni Nelia agayam mo. Nasakitanak iti daytoy nga inaramid mo. Pakawanan nak, Chico. Mababain akon kan ka. Idita. Agsubli akon kan ka, Jacob.
Sapay la ko mata mapakawan na. Wan, pakawanan ka. Ngam saanan ama isublipay ti sigud a panagayat ko ken ka. Anya ti kayat mo asawan. Gaputad dan sabali akayan ayat ko. Anya. Sinayang mula ang ti ayat ko ken ka, Edita. Narukup kagayam akaayan ayat. Nasakitan ni Edita iti dayta nga imbagak, Mr. Lonely. Imbaglakit di ta impakita na antipudpud no nga ugali na, itata na sa papay. Saan gayam anapudno nga agayat. Naglabas nga rod ti panawen, naggraduara kon, kat addaanak itan iti panggedan, kat iti saan nga agbayag, ikalay sakton ti babae, anang idatunak iti ayat ko. Alakastan, kat agyamanak, to'y pagayam mo, Jacob. Agyaman akmat itim patulod mo apakasarita ang pagayam Jacob. Saan at talaga aparakan ka ni Edita? Kas itinako namon, imbaglakit din tanasapa na amamom, wenno naamwam tipudpud no agalad na. Kat kablaawan ka iti umadani na panagkalay sayo iti nobyam. Sapay la kuma, tagnanayon tiragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Jacob, adinan inlanad ti adres na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Good morning, bakit? Mabisina kon. Awan pa'y naimas amasida. Ano sampay bakit? Amumat aman nalon laang tinaasawam. Ay na, saan amabalin nga agan ano sa aginggat ingana? Kaanon to pa'y amadaanak itinarang ay apanagbiang? Sa nabale. Inton mailakok dagi tinatang ko. Gumatangak to itinaimas amasida. Oho, day tati kanayon nga ibagam. Ngam aging ga ita, awan mo. Mabit lang nga rod Magigisak man iti petchay. Diyak kaya ti pichay. Kanayon la picchayon. Saklang ti agtrab-trabaho para kadata bakit? Ano sampay kumaa? No anya ti kabaalak amaitadkan ka? Anya nga tano umakar ta ijay ayan ni nanang mo. Taoray kaskasano kat mapadasak mo ti agnaed iti dakkel abalay. Sigurado ka? Apay, awan ti karbengam ijay abalay? Sikati na udi, isungad da karbengam. Sige, kasaritak to ni nanang inton malam. Nay, ada ka mo't Danilo. Anyat masapul mo, anak ko. Nanang, mabalin ka di nga umakar kami dito balayo. Ha? Adda mo't balayo. Kaya't ngamin ni Jana nga umakar kami dito, nanang. Ah, Mabalin ka di? ay kat, uwan anak ko. Umay kayo laeng. Usaran nyo ti sigud asilid mo. Agyaman no kasta nanang. Nay, si mangpatan ni manong mo. Mangantayo pa'y asak pa'y nga agawid ka, anak ko. Maragsakan lakit din ni Jana. Tadayin sangpet ko asidana. Ay. Bakit? Umay ka tamangan kan. Aday nyawid ko asidam. Anya nga data, pichay manan? Saan? Umay ka nga ninan Sigurado ang magustuhan da ito Ni, adamot karni ti baboy di talamisaan. Agtugaw ka na. Tamangan kan. Nangalaam nga dita. Di mo damagan. Mangan kakit din.
Amok aday tatikayat mo. Apay ngay may kapailangang manong. Kabalak mat abagkaten dagito'y gargaret mi. Sa maysa, sayang no di kagpasada ita. Bilin nga rod ni Nanang. Umay kayo kanusukunan. Heninanang a talaga. Oh, intayon, nakarubwat akon. Si kanti mangawit kadagiti gargaret tayo, Danilo. Diyak kayat ti mabannog. Sige, bakit? Umunakan iti tricycle. Sige. Tulungan kan, Danilo. Apay akas dyan bagat mo, Danilo. Di nakakayat at tulungan. Kan apay akas dyan, tikaws na. Bayamon, manong. Saan ngamin ana erwam ngagtrabaho? Saan na bale? Kabalak met. Saan ang mabalinti kasta? Kasanon no adan anak yung? Imbag man ta nakasangpot kayon. Nagluto kami kanina ng itimeriendaan nyo. Agyaman ak no kasta, bagat. Ayon gayam. Ni Jana, asawa ti kabsat ko. Ah, hi, Jana. Nasayata na amo ka. Itala ngagpa-share kayo dito balay dananang? Manong aminan atawan ko dito ay. Ngam saan ka pa'y anakit kita nga imay? Amo matlagayam, damagang pay lang. Jana, saan kumamatakas ti panang sungsungbat mo kinimanang silin? Mabalin ka di nga umunagtan iti silad ta, Danilo. Diyak kaya tagmerienda. Kunak man no mabisin ka. Kailaat ana ikat tibisin ko. Kaya't kun tagina na. Jana, pasensya ka no adda na isawang ko adi mo nagustuhan, ha? Sige, agmerienda kayo. Siya kun ti pumanaw. Ala, umay kan bakit? Agmerienda tapay. Bakit? Apay ka di akas di ti tratom kinimanang silin. Saan anasayati kas jay? Kasano? Nagadungay bagbagana. Makapasuron, nabannog lang arudan ti tao. Ay, mawatan ka. Ngamnam na maag adumtang tuti aldaw. Anasaya at ton ti panakilangan mo kinimanang silin. Ay na, di mo namnamaan. Gaputadyak magustuhan ti ugali na. Ano sama? Makipagyanta ditoy. Iso makibagay ka kuma. Limangal daw tan dito'y bakit? Di ka kanumat rumrumar dito'y silagta. Rumwar ka lang numanganen. Kitni, naurnungan ti lalabaan. Mabalin ka di asikapay lang ti aglaba. Masadotak naglaba. Kasanumat ngamin, dahil tala cellphone mo ti kanayon nga igam mo. Anya ngay kuma. Awan mo't aramidak adadumay. Ado mo ti mabalin mo at trabahoan dito'y. Agdalos ka, aglaba ka. Diyak kayat dagita at trabaho. Agbalinak tupay alusyang. Nukasta ti patrabahong kanyak. Tulungan na kumamit tapno rumang ay ti panagbiag ta. Hay! Di ta ka man langan. Nagadungay bagbagam. Kasangsangpot mo pa'y lang. Sermonan nakmanan. Anya lakit din dahi ti asawa kaya. Nanang, pudno ka di nga inungtam ni Jana. Nay, saan ko nga inungtan anak ko? Binagbag aklaang ano mabalin kat tulungan na kamot Uray jay la ko maaglaba ti bado yu ti aramidan na. Adamot washing machine. Pati ka di dayjay kat kasadot na pa'y nga aramidan. Amang ano sa balimat ngamin ti panangibagayo. Na, saan mo ti kunak anak ko? Danilo, mamati ka kan ni Nanang. Tasyak tinakangag iti saritaan da. Nasaya at ti panangibaga ni Nanang. Ngam, madi ti panagsungbat ni Jana. Asino nga iti sana makaungat iti kasjay? Pasensyaan nyo latan. Amang ano nabannog lang. Ha? Nabannog? Apay ko maamabannog. Katsay mo't lag cellphone kan maturog ter aramidan na dito'y balay. Ala, baybayan nyo latan. Ay, saan arumbang tikas dyan aramidan na, Danilo? Pangasiw ko mananang. Saan yun apakibyangan ti asawa? Rimwar ni Jana itay bigat. Rabiin, ngam di pa'y simangpad. Napananan ngay. Di namat imbaga kanyak arumwar ita.
Kuha ading ko. Apay manong. Awan ading ko. Lipatan mo day jay. Manong. Lakay, ibagamkit din. Iti kasta, maamuan ni Danilo ti aramidan ti asawa na. Anya ti kayat yung asawen, manang silin. Manong Edgar. Amok nga da kayat mo nga ibaga kanyak. Ala, ibagamon, Edgar. Ading ko. Nakitak ti asawam nga adda ti lalaki akadwana. Amuyo ka din o asino jay kadwana lalaki? Saan ading ko? Tapin manaw damot laeng. Ano kasta? Hindi tayo amo. No asino day jay. Ang mga no kasinsin na laeng. Wano barkada na. Nay, apay asikat taglablaba Danilo. Napanan ti asawam. Kasinarak na kano ni manang na, nanang. Ni manang na, wano ti lalaki na. Sasawan niyo mat, nanang. Dakkel ti panagtalag ko iti asawak. Ket mamati ak adinak tulukwen. Ay, masya nakunay kan ka anak ko. Agtrabaho ka lang arudan ijay talon. Si kapay laang ti agtrabaho dito'y balay. Si kapay ti aglaba. Sa nabalay, kabalakmat. Kabailam nga agpaiso. Ngam kita man tabagim anak ko. Kimutong kan. Lumukmagak tumat laeng, nanang. Ala, pumay kakit di tagmerienda ka pa'y. Kalpasan na, maturog kan. Tasya kung timang ituloy di talablabaan. Ha? Saan ni nanang? Ay, umay kakit din. Adain sa ganak ang merienda ijay lamisaan. Manong Edgar, manang silin. Simangpat ka din ni Jana. Awan pa'y mat. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Danilo. Anya day tamanong. Saan mo anam namaan nga agawid pa iti asawa? Anya ka din day tangay bagbagam. Kunamat ni Jana nga agawid ita. Kun kunanala ang dayjay ading ko. Anya ti orasan, ngamawan pa'y. Anya ti kayat mo asawan, manong. Adda lalaki ti asawa, maading ko. Nakitak ida ang naglugan iti tricycle. Saan apod no day tamanong? No saan ka amamati? Atoy. Mingmingam daytoy aladawan. Ni Jana day tamanong. Kat... Mga no kabsat na day takadwana alalaki. Agsagana ka ading ko. Takuyugan ka iti ayanda. Kasano nga amom ti ayanda, manong? Amok ti akin ko iti tricycle ang nagluganan da. Nay, anyat aramidan nyo ditoy, Danilaw. Imay kami kan ni Danilo. Takayat ko ada kayo ti mangibaga. Nga adda ti sabali akadwa ti asawa na idikalman. Kat da kayo ti nangitulod kadakwada ije dagus ti lalaki na, tata. Tata amor. Pangasyo ko ma. Ibagayo ti pudno may papan ti asawak. Danilo. Nailugan ko ti asawa mi di kalman. Katadda sa bali alalaki akadwana. Amangan net no kabsat na laeng. Saan? Ta naka-holding hands na might. Kan agin inagakday jay tricycle kaw. Anya? No kasta. Mabalin ka di nga isurum kada kami. Nunang ituludam kada Jana. Sino ka? Siyak ni Danilo. Saan ka nga mo? Anyat masapol mo? Nakadigo sa pon, babe. Danilo, anyat aramidam dito eh. Ha? Apay nga mamum day talalaki. Siyak ti asawa ni Jana. Tiligal nga asawa na. Anya? Ibagam kenkwa na tipod no, Jana. Kasano asikat ti asawa na? Nako na ni Jana kanya kasingle pailaan. Pumanaw kan, Danilo. Jakon kayat ti agsubli iti sidong mo. Ngamin, di mo maipaay kanyak tinarang ay apanagbiag. Anya? Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka? Kastoy lang ti isubad mo. Sakripisyo? Kat no mamirmiraot kamat.
Ni Anton ti kayat kun ita. Ngamin, maipaay na amin na kayat ko. Saan akaskan ka? Mamirmiraot ka lang. Oh, nangag mo dayjay. Siyak ti ay ayatan ni Jana. Pumanaw kan. Jana, bakit? Di na para ko, Danilo. Pumanaw kan. Tano saan? Bugbugon ka! Simurot nga rod ni Jana iti sabali a lalaki, Mr. Lonely. Ket ti maudi lang nga nadamag ko, agyaman na kiti dayto apakasarita ang pagayam Danilo. Nagalas ti ugali ti asawang. Sadot lang nga roden, insukat na kapay iti sabali, iti likudan, ti kinasayaat mo kenkwana. Nupay kasta, kas itinakunam, di kag paabak iti sakit tinakam. Iliwliwag mo ti sakit tinakam mo, babaan iti pan nakakumikom mo, iti trabaho. Tainto nagangay, makailiwliwag kan tumatlaan. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Danilo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Clarissa, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat gayam at talaga ti katugangan aman nakibiyang launay. Kunak no maanusak ti kasjay nga ugali ti katugangak, ngam napunwanak met. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clarissa, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ina ko nagtrabaho, Clarissa, bakit? Itama, di ka nagbambanog. Di mo ilaba amin dagiti kawas tayo, taduunay. Wen, di na kadi pa kadanagan. Kabailak nga ilaba amin dagitoy, gapot adamat washing machine. Sige nga rod, basta di ka nagbambanog. Wen ka di. Alakit din, ingkan, taamangan numala daw ka. Ay na, di mo man taktakan ta asawam, ta mga numaladaw. Nagaduka dagitan na pinakada. Ni nanang met, killjoy kayo launay. Alang arudan, mapanakon. Da kayon ti makamo dito'y balay, ha? Aganad ka, lakay. Ay na, Clarissa, bakbakatan kan, ngam di mo pa ilang mutar aramidaw. Ha? Apay ka di manan, nanang? Kita aman dagita impisok mo dita washing machine. Naglalaok dagita di kulor kas kada puraw. May salaang mo't dayta na ilaok, nanang. Kan may sa, para balay ko laang dayta. Ay, naglaing kalakit din nga agrason. Baros nga ti panagrarason mo. Ay, masurunak. Di ta ka manlangan. Ha? Ay, unay lakit din ti katugangak. Di na pa'y mo't maibagay tinasaya at ti kayat na nga ibaga. Bye-bye akman laangan. Ne, aganad kayo amag nananang. Amaano maigalis kayo. Amaw! Sa anak amulang lang. Tapno ibagampay lang ti kasta kanya. Nanang. Awan niya, nabainan ka? Ha? Sumanaukan to mga main. Kas kalakal-kalaingan. Pasensya kayo nga roden, nanang. Diyak lakay at ama igalis kayo. Di ko namkidday, agin lalaing kalaunay. Nanang. Anya? Daytan nanang. Ha? At da ka pa'y nagaya, manak ka. O nanang, gaputa day off ko ita. Di kay kumamat unay na kuspag kini Clarissa.
Saan agaputasan nga agtagtagari kat kanayon yung mata na pabainan? Wanan! Ni Clarissa latan ti kanayon na nasayat! Oy, nanang! Mabit lang! Agsarita tayo kuma! Saan mo lat ako mga minan a sinusungbatan? Ang mga nod adda kaungat na kitikas diyan nga inaramid mo. Bayam, kasarita ka na imbag ni nanang. Sana nasayati kas di atrato na kan ka. Agyaman nakarod no kasta, lakay. Mama, siya kung tagluto iti kanan tayo kada lola. Ay, sige man nga rod anak ko. Ilipas ko labi ito'y sagsagadak di tiruwar ti balay. Wen mama, sige nga rod, tamapan ako nagluto. Awan kinapudno na day tananang. Saan ang agpapaaram akasit impulong yung kanileo nga asawa? Anya saan? Kat no nakakitkiting ti short mo ngagsagsagad ijerwar itay bigat. Garanggan diyang kakit dia. Kaya't mo aliputan ti anak kao. Mama, lola, gusto ko madaytan. Nakababain ka dagiti karuba. Pagsaritaan nyo kumaday to iti nasayaan. Daytay na magaranggan diyang ti pagbagaam. Balasang kan nga anak na. Ngem agampang pailaang. Anya? Lola, saan mo takasta ni mama? Ay may saka mal. Sigay! Ayunam daytay nam agaranggan diyang. Lakay, agpakada ako mapailaang. Apay, sa dino ay ati papanam. Agawid ako mapay iti balay. Uray may salaang nga aldaw. Kailiw ko ngamin ni tatang. Awan parikot, bakit? Ngam apay ngay nakalidliday ka. Ne, agsangit ka matan. Adda ka di parikot. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kanayon akla kontrabida ka ni nanang. Anya nga tayo ti kayat na nga aramidan. Ano samlatan ni nanang ko? Bumakit ngaminan. Uray ta, am-am mo ka matan. Sanak mat abasta mamati ka dagiti ibagbagana. Anya nga tati aramidan. Tapno di na kanayon a pagpupudutan ni nanang. Diyak mat maawatan ni nanang. Talagang sala nga kay kayat nakapagsasawan. Bayam, kasaritak manen. Barang agbaliw matan tilinangan nyo. Dito'y tamampay pari nanding. Kaduanak pa'y nga ginom. Ay katun pare Leo. Nabayag matan day di na odi apa nagbanding ta. Ang aguray ka. Kaslad dakit di parikot mo Talagang hada pare. Anya day ta pare. Ibagam kanyak. Tapno malagaan ang tarik nam. Parikot ko ngamin ti inak. Kanti asawa. Anya? Di ka di sigud a parikot mo kadakwada pare. Ewan pare. Saan dalat ta makapagtunos? Nasingpat matkit di ti asawa pare. Amkak lang amin nga mga numapunuan. Kat masungbatan na tinak. Diyak kaya ti kanayon na panagsubangda. Pudno asan ngagtagtagar iti asawa. Nga uray ka kasakita balikas ti isaw-sawang ti inakin ko na. Nga mga numauman to. Kat masungbatan na ti inak. Ang mga nuad-adan to na di da makapagkinawatan. Pare, kasaritam ni bagat mo. Tau-awatan na latan ti inam. Amangan no subsubukan laang ni nanang mo ti asawam. No kasano ti kinaanos na. Diyak mamati akas ta pare. Sigod nga minasaan na kayat ni Clarissa para kanyak. Ngam sinukir ko. Ngam kalbaryo mat gayan para kini Clarissa tibiyag nga ipaay ni nanang. Agpadada na patag kanyak. Diyak kayat nga da masaktan kadakwada. Padasan malat ta ida akasarita pare. Patsik nga agkapyadan tumatlaang. Tatang, Anak ko, apang nagsangsangit kamatan. Imarakop ka pa yun adagos kanyak. mailiwak lang amin kada kayo, tatang. Anya? Ay, jak mamate. Aday ta pa nagsangit mo ti makagapaw, anak ko. Amamukan. Siyak tinang padakkel ka.
Kaputa na sapaket nga rod apim mo say day di inam. Marigrigatan akong tatang. Diya ko namunuan niya ti Aramida. Kunak to, paikat nga daparikot mo, anak ko. Mala, ibagam, tabareng makatulong ak. Maipapan ka di manen, kiniabalayan amparaw. Un tatang. Diya ko namunuan niya ti paglugarak iji balayda. Amin nga Aramida, dakas para kan kuana. Basta pa kita ablat ta itinasaya at tikatugangam, anak ko. Mauman tumot lang day siya sumanao. Tinapatag, awan, teraramidem amade. Ngam aginggat ka ano, tatang. Kanayon lang ka din asyak tagpagpakumbaba. Naimbag amalam yun, nanang. Agtugtugaw kayo matito'y salas. Kaya tso ka di ta ilutuan kayo iti merienda? Awan ti naimbag iti malam no si kati mapasungada. Kan awan ti kayat ko nga ilutaw. Amaw, no anya ti kayat ka, Clarissa? Anya, nanang. Ibagayo ko matapno iso ti Aramida. Kayat ko ngamin ang makapagkikin na awatan tayo. Kumasan asika tinagbalin amanugang ka. Gaputa uray iday. Saan kan akayat ang maasawa ti anak ka? Ngam impilit ni Leo tinangikalay sa kan ka. No kasta, aging gagayam itakat didak pa'y naawat ang manugang. Nagsakit matananang. Imparo pa yung kanya ka talaga saan da kakayat. Kinasarita da kumasakbayan nagkasar kami iti anak yo. Tapno amok mat tinararamid ko. Day ka! Day ti paglaingam! Dagdrama iti sangwanan ti anak kaw! Kan ginak man sungba-sungbatan akas na, no di mo kayat ti madaksan, ha? Lakay. Oh, apa yan, Clarissa? Sangsangpad ko pa'y laang nga naggapo ijay trabaho. Agsangsangit ka manan? Ay, amok. Gapo manan kininanangan niya. Anya ka di manan tinapasamak. Apay adi mo imbagbag ka kanyak. Asipod pa'y. Di nakgayam kayat ni nanang agbalin ang manugang. Clarissa, saan na napatagday ta? Saan mo ta ni nanang ti pakidan naam? Napatagday ta, Leo. Gaputa day ta ti makagapo no apay akagurguran ak ni nanang. Imparo pa na kanyak day ta. Anya ka nila unay ti basol ko kankuana. Apay ngay kaskastoy na. Uston bakit? Di ka nagsangit. Kasaritak ni nanang. Ken nagpaaramid tayo matan itibukod tayo abalay. Nga waray basit laeng. Agpaisula kay. Wen, kat sapay la kuma. Tagbaliw tumat laang ti panakilangan kan katiinak. Marugyanan ti balay nga ipaaramid mi ti asawak. Mapanak man pa'y di talababo. Bugwak pa'y dagiti imak, sakbay nga isaganak dagiti ilutok. Nanang, didak kumamot idurun Gistayana ko na idaramudom di taswelo. Anya timbagbagamit ti anak kaw, Apay nga agparamid iti balayaw kat addamot da iti balay apagyanan na. Saan ko adiniktaran ti anak yun no kastaman ti pampanunutan nyo, nanay? Ay, sa anak ka mamati iti dayta. Awanan ka iti bahin. Iti awan kapay iti biyag ti anak kaw. Siyak laang ti pangpangruna na. Itakit din ta simangbay ka iti biyag na. Si kalatan ti dangdanggan na. Din ako ni patpatag ti anak kaw gapukan ka. Saan apod no day tananang? Ipatpatag na kayo ni Leo. Ngam pangaasiyo ko ma. Ta iti jumot kan kuana ti karbangan nga agdesisyon para iti bagina. Kan para kada kami a pamilyana. Anya? Mama, mapana ko nag-eskwela? Wen anak, aganad ka ada ka din balon mo? Wen, mama. Mama, kitaan nyo ni Lola. Nakalidliday nga agtugtugaw ijay salas. Baybay amlatan anak ko. Sigurado akaungat nak no damagak no apay analiday.
Nagmayat kat ko man no agkikin naawatan tayo dito balay da Lola. Di uray saan tayo kuman ang panawan ni Lola dito eh. Kumaa anak ko. Ang mala, inga ka tag-eskwelan. Amangan numala daw ka. Wen mama. Sapay la ko ma. Tama kapag kinaawatan kayon tumutlaang ka ni Lola. Sapay la kumatamadanon to day taagundaway, anak ko. Nanang, agpakada kamin. Agyan kamin iti impatakder mi abukod mi abalay. Sapay la kumata maawatan dak iti da ito yung aramidak. Ingkayo lang. Panawan daklatan ito. Uray tawan betlaang serserbikan ka nga inam. Sana pudno dayta, nanang. Ipatpatag kayo. Sana po no dayta. No talaga napatagakan ka. Di na ko mamaituro da panawan ngag may sa dito'y balay. No kumangamin ta makapagtunos kayo iti asawak. Di saan kami na lumasin iti pagnaadan. Nanang, sapay la kumatadumtang tumatlaang ti panawan. Amaawat dakkas manugang yo. Amuyo. Ililiwak ti pamatag ti maysa nga ina. Gaputa di ako narik na dayta iti daydi ina. Gaputa na sapa pimusay. Anya. Impagarup ko idi no naragsak tayo. Tagdadan na tayo dito balay. Nagkamaliak. Gaputa didak mat gayam maipatag. Ala, no talaga kaya ti lumasain. Sige, mapan kayaon. Sikapay la kumati makamukin ni nanang Clarissa. Masapul asumra ka kay opisina. Di ka madanagan. Jack baybayan ni nanang. Agyamanak, mapanak na roden. Sublatan kanto inton rabi. Mawawak. Ikanda ko may tidanaw. Mabit lang nanang. Oh, adoy. Uminom kayon. Ay, wen gayam. Mabit lang ta ipangatok to'y kamayo, Apay nga asikasuan daklat ta. Itilaksin ti kinaalas timbak pakitak kan kay de kalabas. Ar-aramidak lang ti rumbang nanang. Naimbag, na mild stroke kayo laang. At dapay kanunamnama yung ag-recover. Kan agsubli pa iti normal ti panagnayo ko na ti doktor. Ala, di kay agsangitan nanang. Agpapigsa kayo ket di, tapno makaruwar kayo nito di ospital. Welcome home, Lola! Umay kayo? Asibayin kayo amapan iti sila diyo. Amuyo, Lola. Dinalusak ana imbagday jay para kada kayo. Sapay la kumaat ang magustuhan niyo. Agyaman na, apo. Joy, anak. Madamdamam to nga isarap ni Lola iji kwarto na. Pagtugawan pa lang dita salas tapno makaina na. Sige nga rod, mama. Sige, Lola. Agtugaw ka. Ay, agyaman na, apo. Ha? Apay nga nagsangit kayo, Lola. Ada ka di marikrik nayo? Ibagayo tap na amumi. Wan ngagpayso nanang. Ada ka din nasakit kada kayo? Ay, awan balasang ko. Ang mababay na. Tata kayo itangagin na ti mga asikaso kanya. Itili ko Nanang, di yun baliksan pa. Agpapigsa kayo kiti. Kumusta kan ngay? Abalayan Amparo. Napigsa ako na balayan. Nalaing dagiti nurse ko dito'y balay. Talaga adakkelan tinagbaliwam abalayan.
Nakarkaro ita nyag minerte kinapintas mo, ta nakaisem ka na kalayon. Ala ni tatang, rabakan na pailaang ni nanang. Puno matibagbagak, anak ko. Ay, Clarissa. Ah, Pakawanan na kumabalasan ko. Inarakop dakmatan, nanang. Gaputa kayat ko tagkidaw iti pamakawaan. Gapo iti kinaalas ti ugali. Dagiti matingay pagpakita kada kayo iti kalabas. Nangrunakan ka, balasang ko. Iti likodan dagita. Da kayo lata nga agina tinaturturan anang asasikaso kanya. Mababay na kunay. Di yun panunutan tinapalabas, nanang. Di kay ang danag, tanapakawan kayon. Mga barwanan tayo manan. Kat amok, agbalin tayo itan, anaragsak. Idida mo, kunak no pakitang tao laeng ti kinasaya ti katugangak, Mr. Lonely. Ngamidi agangay, naamuak apod no ang nagbaliwen ti pannakilangan na kanya. Ita, naragsak kamin. Kat sapay la kuma, tagtultuloyen ti kinaragsak mi asa nga pamilya. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Clarissa. Clarissa pagayam ko, nasayat launay. Tanaurnos matlaangan ti saan ang nasayat alinangan nyo iti katugangam. Ituloy mo ti agpakumbaba. Kan pakitaam latta iti kinasayaat ti katugangam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Clarissa iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ay natatang, nabayag mo't gaya man ang nakasalda day ti balay kang dagayo iji bangko. Apay nga itayo lang nga imbaga. ay, sakbaya pimusay day dinanang mo. Insaldamin day to'y daga. Kanti balay. Tapi nagpapaagas na. Anya nga rod ita ti aramidon tayo. Awan mo tinaira na akwartak. Itad tayo latan a iti bangkaw. Ha? Anya ngay nga rod. Anya na isalda ti pagsarsaritaan nyo, tatang, manang. Nasaya ata si Mang Patkan. Nakasalda day ti pagnanaudan nyo abalay. Pudno ka di, tatang. Wain, ruwena. Guyudo ng ti bangko no saan tayo ang makabayad. Anya, Agbirok kayon iti pagyanan nyo ni tatang. saan ang mabalinday tamanang? Awan maramidan tayo. Apay, at pagbayad mo, ruwena? Insan, kanamon aday ta order mo apansit. Diyak makapangan insan. Pampanunutak namin di balay mi nga alaan ti bangko. Mabayadan ka din o pampanunutom laang. Isulaan day di tinabati kada kami, insan. Naila ko amin adaga kansan ni Kwami idi nagsakit day dinanang. Ah, sige. Mabait lang, ha? Itad ko lang lang ti papeles sa pirmaan ni boss ko. Ada di boss mo dito eh? Diyak pa'y gayam na ipagakan ka. Sa bali ti boss ko itan. Medyo oh. Di nangisit alakay akalbo. Wan, iso day jay. O sige, mabait lang tamapanak iti ayan na. Good morning, sir. Kunakon kat nga on time kayo. Isa sinapsapak ti may nagpapirma kada kayo. Matuloy kami ngamin nga agbiyahe itang agpatagaytay.
Ayan na giti pirma. Dayto yo. Buo a folder dayta. Ati pa iti maysa. Ala. Agtugaw ka pa ilang tapirma dagito. Ada kadwak, sir. Ninsan ko. Kasta ka di. Agpirma kayo dita, sir. Tamapan ko lang ang kadwaan ni Rowena. Rowena, tinagan na. When, sir? Sales lady. Mapintas. Black Beauty. Balasang pay day, chay, sir. Joke. Ne. Isa mo nakmat. Nasingpat day ta, sir. Awan pa'y boyfriend na. Kabi-break na iti boyfriend na, babaero. Yamamunak to man kang kuwana. Ha? Saan kayo nga gang angaw, sir? Sige, met. Apay, napuuta mon, anagang angawakin ka. Saan matkit di, sir? Itid mo man kanya ti cellphone number na. Tawagak to man. Awan la tinapatag kapag nakita. Makiam-amu akin kuwana. Ala, sir. Pwede na ka dito ibagbagayo? Type yun, insan ko. Agap-apura ni sir, isa na panan. Binayadan nan dahi ti meriendata. Insan, type na ka ni sir. Anya, uy, di ka man nagsuo iti kasta. Jak to pa'y naasit gan ni sir mo, kurso na dakit din. Oy, di ka agsaw iti kasta, tabak ng dayjaywan, kan single pie, baro pie, Anya, Nasingpat, sika. Saan na kami abisinan nga staff na? Ingato na pa'y adagos ti sweldo mi, ha? Ay, nainsan. Man-manong agkursonada iti babae ni Sir Greg. Swertem, tasika ti kursonada na. tatang, mangan kayon Ay, awan ganas ko amangan. Imay manente nang taditi notice ti bangko. Pampanunutak mo't day tatang. Mabit lang ang tatang ha. Sungbatak lang ti umawawag kanya. Hello? Hello? Ni Rowena ka di ito eh. Oo, sir. Siya, sino da ka di? Ni Greg da ito eh. Greg? Kasla nakiktot ka. Sir, da kayo ka DJ boss ni insan ko Mary? Wen, ada kami ngamin dito tagaytay ita, kandag iti padak a kontraktor. Aginom da, kahit saan ang kagininom. Iso na panunot kung awagan ka. Kasta ka di, sir? Mabalin ka di na kung awagan iti sir. Griglatan. Lumakayak, no sir ti awag mo. Rowena, mabalin ka di nga umayak to agpasyari di balayo. Ay, adalata ka da kayo, sir. Greg. O sige, umayak to agpasyar. Sige, sir. Anya? Inawagan na ka idirabi ni Sir Greg? Wen insan, kat among ti ko nana. Anya, ibagamon excited ako na makaamo. Itala ka no anak karik na iti ayat. Anya? Oh, disong bata mon. Saan ka nga agrigat kan kuana? Promise. Anya? Secured ka kan kuana. Ay na insan, awanan ti sa pulam kan kuana. Pare, adda kamot lagayam dito'y ruar. Maudin nga aldaw apa nagkakadwa tayo. Ngam apay nga agpapaigid ka. Among mata sa anak nga gininom, tadon ti sakit ko. Italaang mat. Dahil tala cellphone mo, tigam mo. Among mat, ada ka chat ko ita. Asino? Ay, babae pare. Balasang. Agar-aram ka. Ay, ket, malagi platamat ni Ayat. Ako nada. Kasta ka de. O sige, agaram ka. Taintun agkasar ka. May saak to anino. Pasensya kan dito balay mi
Saan pa'y analpas? Sigat ti pa siya, Rek. Sana ti balayo. O ala, agtugaw ka. Anya ti kayat mo, kape? Ah, ay, itimpla na kay ti kape. Wen, mabit laeng ha. Hoy, Rowena, asino day tangakararam kan ka? Laklakayan mo. Laklakay pa yung ni tatang ti itsura na. Kontraktor day tamanang. Anya? Boss ni Insan Mary. Ha? Aguli magkalaang manang. Daytoyin ti solusyon iti parikot tayo. Sige, say-saya atom nga rod ti agpa-charming. Insan, madlaw samot akwarta na laang ti kayat ko kankwana nusong batak adagos. In love kan ka. Amom, napapirma akan ko na. Sika ka na yung ti sarsaritaan na kanya. Talaga nga rod na in love kanya. Anya aya ti gayo, ma'am, nga inaramat mo kan ko na. Awan, si kamot tilay bagbagam. Oo, disong bata mo ang tagkasar kayon. Tapno mabayada mo day ta house and lot yo. Ay ayatan ka mat, Greg. Agyamanak, tay naklon mo ti ayat ko. Ikari ka di kanto agbabawi ti day ta desisyon mo. Mabalin ka di nga arakupan ka. Greg. Sika ti kapapatgan a babae iti biyag ko, Rowena. Ayatan ka. Ken agnanayon nga ipatag ka. Pasinsakan barok na pinagururay na kamatan ni Rowena dito'y salas. Awan na nyaman na tata. Diyak man ngamin imbagakan kuha na nga ada papanan mi ita. Mabitla ang barok. Tay katagda ito'y nagtayaan iti tad titudo. Nagtagtag ngamin da ito'y atap may barok. Kaya't ko kumanga ipatarimahan da iti balayo. Para inubit tayo, tapno saan nga agtad-tad. Anya? Di kay madanagan. May saka kontraktor. Kat siyakto ti aggastos. Ay nabarok. Kasanungay kat nakasaldamit da ito'y balay may. Guy-guy-udan nga rodan ti bangko. Anya? Ne, apay adi na ibagbaga kanyak ni Rowena. Angam, sana bale. Di kay madanagan. Tasaan, aguyudan ti bangko da iti balayo. Oh. Siyak matlatan ti subsubwa, mani. Si kamot at ti subwa. Nakaragrag sa kakani. Tanasarakan ka iti biyag ko. Agyaman na ka. Kinasaritam gaya man ti bangko. Tapno saan dan nga alaang jibalay kandagami. Aramidag ti amin, para kan ka. Isungag kalay satan. Ado una yun ti utang ko kan ka, Greg. Kaya't mo ti paikalay sa kanya. Una, apay kit din asaan. Mala, planuhon tang arudan ti kasarta. Maminsan lang nga biyahe mi da ito yan. Tagmi-meeting kami kadag iti pada ka kontraktor. Di ka madanagan tagan anadak, tunggal adapag nami. Wen, tani madandanag anak, tunggal pumanaw ka. Wen, di kagdanag. Agan anadak ka kanayon. Ikarim da ita, Jack la pagarupan. Ani boss ko ti pakiasawaam. Nakaragrag sakak, insan. Nabayadan gaya mo di house and lot yo. Wen, insan. Awanan ti rumbang apagdanagan mi. Agkasal kayo ngaminan ka ni sir. Amom, nasursurok nga inayat ni Greg. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Kastamatan iti pamilyak. Kunakmat ngamin kan ka. Nasaya at atao ni Sir Greg. Nasingpat. Saan mo na pampanunutan ti tawin na? Uwin, bay amon dayt na. Wala. Saan unay agwapo? Ngam, an-anwam ti gwapo, nulukwan na kamat. Wan nga rod, kas kadagiti na palabas akaayan ayat ko. Katwan! Anya, madagi jay. Nagugwapo da nga agpaiso. Ngam, pinasangit da kamat. Nga rod iso abay-bay akdagi jayan. Gaputaadan ni Greg itibiyag ko. Wan
Natalgad ti biyag mo ka ni Greg. Daytoy katirigat na. Agbiyahe tayo latta. Uray no adda pandemya. Kabutang mo ti virus. Asino kumati saan amabutang? Sa anak pa'y amabalin amatay, pare. Tagpapaadalak pa'y. Oras sak mata. Ikalay sak pa'y mata ni Rowena. Agkasar kayon? Wen, planuan minti amin. Itong malpas na ito, yapa nagmi-meeting tayo. Kita man dayta, pare. Congrats! Di mo liplipatan Imbaga midi, amay sa kaninong. Ay katun Jack atrasan di imbagakan ka, pare. Hello? Mamimiss ka na ni. Ayan yun. Nagimiss ka matan. Pasensya ka na, tadyak nakaawag ka. Sang-sangpot mi diti pagmimitingan mi. Nag-face mask and nag-face shield ka matlaang. Nalipatak kinting agpaison. Ay sus, di nakman awan iti kasta, Greg. Diyak kaya't ngagsakit ka. Ado pa'y dagiti plano ta. Laglagi pom day ta. Wen, aganan nadak para kan ka. Mangan ka Kan saan ka nga gininom iti arak. Laglagi pom nga da high blood mo. Kan day ta diabetes mo. Wen. Tumaram dagiti agas mo Agyaman ang kadagiti palagip mo O sige, agan-anad ka dita Urayak, ti panagawid mo. Pare Greg! Pare! Ne, apay ngay. Di na matlukatan tiri daw ti silid na. Greg! Lukatak man laangan. Pare! Mang Rubin ti mao di amitin. Da kayo pala, pare. Tama di tiriknak. Di ka man. Mailiw ka laang ka ni Rowena. Wensa. Nangato ti gurigur mo. Wanda ito Nasken ama ipa-check up ka, pare. Sanan. Nagtumara ko na iti agas. Saan ka abay-bayan, pare? Mapan ko laang ibaga kadegi ti kakadua. Nga ipan ka iti ospital. Madanag anak ka talaga, insan. Diyak matan makontak ni Greg. Uri da kami, madanagan kami. At dangamin kaya't may adamagan kan kuana. Insan, itay pa ya madandanagan na. Ay, padasa man nga awagan. Sige. Insan, nagringan. Mabiit lang. Hello, honey? Hello, ni Martin daytoy. Kumpare ni Greg. Adda kami dito'y ospital. Intaray ko ni Greg. Anya tinapasamakan ko, ana. Adda nga min simptomas na iti COVID. Urayon ni pa iti resulta. Anya. Insan. Saan ka kung mga agsangit? Ikararag mo kitdi ang malasatan na daytoy. Saan ka amadanagan? Saan ka abaybayan ni Greg? Agyaman na. Rowena, ano dyan nabasa ka text mo? Mana. Imayag adagos, tadya nga rin nabasa ka text mo. Ano ni Greg? Nagpositibo iti COVID, man. Anya? Naka-ICU iti hospital iti Manila. Unay mata. Diyan ka mo tiyaramidag, man.